Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. U vrijeme svjetske gospodarske krize kao i neprestanog porasta cijena hrane i goriva, gotovo nevjerojatno zvuče dostignuća inovatora Ivana Jakobovića iz Donje Bebrine nedaleko od Slavonskog Broda. Upravo zato smo ga i pozvali u naš studij. Gospodine Jakoboviću, dobrodošli. Vi ste kao inovator uistinu osvojili brojna priznanja, ne samo u našoj zemlji, nego i evo diljem svijeta, možemo tako reći. Što biste izdvojili kao najdraže? Evo, tu se čak i našla i titula viteza. Točno je. Sva priznanja su mi jednako draga, a priznanje nešto veće je ta upravo titula viteza koju sam dobio u Belgiji. Čak mi je ponuđeno i što kaže državljanstvo na koje sam ja svakom slučaju odbio jer sam htio da ostanem ovdje, znači da radim i djelujem u Hrvatskoj. Pored toga bio sam također član Korejske inovacijske akademije koje sam također na neko vrijeme, samo dok nije isteklo godinu dana, znači prekinuo jer nisam htio više da budem na tom tržištu, ostao sam u Hrvatskoj i samo ovdje. Znači sve ono što se događa vani, sve ono što treba ići dalje od Hrvatske, zato treba puno odluke jer to je za mene teško. Ja ipak volim da sve što se događa bude ovdje i da ostane ovdje. Jedno od većih priznanja bilo je ono za biodizel. Biodizel uistinu je jedna zanimljiva tema, no što on uistinu predstavlja? Pa predstavlja upotrebu najbolje solarne ćelije na svijetu, one prirodne, a to je njiva. Znači, biodizel možemo sami proizvoditi, ne zavisimo od nikakvih lobija, od nikakvih interesnih skupina. Znači, samo moramo htjeti, imamo na čemu, imamo uvjete, imamo sve resurse da to možemo proizvoditi. Sama proizvodnja biodizela je u pravilu sasvim jednostavna, što znači da svako gospodarstvo može samo proizvesti biodizel za svoje potrebe. Mislim da u svijetu kad se gleda, biodizel se koristi ipak puno. Mislim, kod nas još uvijek nije zaživjelo toliko. Još uvijek ima nekakvi skepsi prema njemu, iako on to ne zaslužuje i ne bi trebalo biti. Kada usporedimo da biodizel ima zanemarivu količinu sumpora u odnosu na naftu, to je već samo za sebe govori znači kolika je njegova eko korist i da u samoj konačnici znači nema onih kiselih kiša, nema opasnosti za prirodu i tako dalje u odnosu na naftu, što sve tamo je drugačije. Vi ste autor brojnih inovacija, naravno veliki broj njih je i zaživio, dakle prešao s papira u stvarnost. Što biste ovdje izdvojili, koja vam je možda najdraža inovacija? Opet kažem, svakoj inovaciji pristupam jednako ozbiljno i jednako savjesno. Ali možda koja je najviše primijećena, rekao bi, dakle u svijetu s kojima sam prošao svijet, je upravo jedan auspuh, znači koji radi na principu ozona, odnosno sistemom, ozon se proizvodi sistemom korona. Znači to je nešto što bi meni možda bilo za sada najvažnije i najbitnije. Znači to je jedna u stvari inovacija koja evo polako ipak počima zaživljavati u svijetu. Mi znamo da izlaze kvote, znači o zagađenosti, da će se morati voditi računa o zagađivanju, o znači ispuštanju tih štetnih emisija plinova. Znači morat će se ipak voditi računa na svakom koraku da se izvrši nekakva zaštita ili da se sačuva znači ta priroda od tih štetnih utjecaja. Jedan od štetnih utjecaja, možda i najveći, je upravo ta i automobilska industrija i logično i sve skupa i krajnje je vrijeme da se moralo nešto poduzeti u tom pravcu. Evo ja sam konstruirao taj ozon auspuh, što bi rekli, znači proizvodnja ozona sistemom korona, UV-a ili tako dalje, ali ja sam uzeo sistem korona i tu je vrlo jednostavno jer se radi ipak o trovalentnom, dakle kisiku, ozonu koji je nestabilan, a koji dobro oksidira sa, znači ovi štetni plinovi CO, CO2 i tako dalje. Znači on ih jednostavno, što bi rekli, neutralizira. U kojoj mjeri je realiziran ovaj projekt? Pa vidite, interes su pokazali uglavnom dobrim dijelom različiti investitori. Mislim da su oni u Kanadi nekako najzaslužniji da ih se spomene. Dakle, oni su otišli puno dalje u odnosu na mnoge u svijetu. Poznato je da Kanada je posebno razvijena zemlja i koja veliku pažnju posvećuje inventivnom radu i novim tehnologijama, dakle tom stvaralaštvu.
Kod nas ovdje polako sad počima zaživljavati interes i na fakultetima. Konkretno imam sada suradnju sa Poljoprivrednim fakultetom, znači iz Vinkovaca, gdje radimo upravo na rekao bi 3 programa. Jedan od ta tri programa je upravo i taj, znači ozonauspuh, i drugi program je recimo vodik, znači ovo je upravo situacija, i treći program je organski lancer. Pokušavamo tu nešto istražiti. Naravno, sve su ovo teme o kojima bi se dalo još dosta pričati, no vratimo se mi na našu temu, na temu našega večerašnjeg razgovora. To je auto na vodu. Je li to fikcija, stvarnost ili čak zabranjeno znanje? Automobili koji voze samo na vodu negdje su između teorije zavjere i tehnoloških mitova današnjice. Priča se vezuje uz Stanleya Mayera i njegovu tragičnu sudbinu. Upoznat s radom iz područja sonoluminescencije, to je pojave da ultrazvučno izazovna kavitacija daje svjetlost nevjerojatne temperature. Mayer je konstruirao na bazi Tesline pumpe uređaj koji daje veliku količinu kavitirane vode i spojio ga sa tuševima lokalne vatrogasne postrojbe. Dobio je veliku količinu, znači pare na jedan jednostavan način. Tada je počeo razmišljati kako unaprijediti proces u klasičnom Ottovom motoru. Njegov buggy, onaj Dina buggy poznati, stvarno je vozio samo na vodu, ali je uslijedio natezanje između vlasti i njega. I vlasti su mu dozvolile da može napraviti samo automobil za sebe i za svoje potrebe, ali ne smije biti masovna proizvodnja. Umro je po čudnim okolnostima. Istračao iz restorana i rekao je ja sam otrovan. Otprilike kako to završava. Je li i vaša naprava na temelju toga ili? Ne. Slijedio sam jednostavnu konstrukcijsku ideju još iz 1918. godine. Evo ovdje vidimo i sliku. Što ona pokazuje? Na slici iz 1918. vidimo jednostavno generator vodika i kisika koji se dobivaju, znači, elektrolizom. Struja se uzima iz električne instalacije automobila, a nastali plinovi ulaze preko usa motora do klipova i izgaraju se gorivom. To je princip koji se koristi danas. Mi u biti dodajemo malu količinu vodika kako bismo poboljšali i ubrzali izgaranje benzina ili dizela ili propana. Jer su oni inertni i ne sagore u potpunosti u cilindrima motora. Katalizator je naprava u kojoj sagorevaju viškovi, znači našeg skupo plaćenog goriva, kako ne bi zagađivali atmosferu. Ovdje je on potpuno nepotreban.